Ka Office u District Sports Officer rengkat pada Office u Deputy Commissioner ke District Riboy. Hak sisa jan jakatyo balala, kala penlong ya kejing ko marathon ke 100 km ke bala tip kum ke Fit India Swachhata Freedom Run. Hak ke bungut kleshim benta, hak ni kejing ko mare. To lead an active and a healthy lifestyle, to take out 30 minutes every day of my fitness and health. Bantuan priang ya ke kubor lo kejing dan kam bantuan ke bek ke bakot ke bakia ke Office u District Sports Officer lembaga ke Office u Deputy Commissioner ke District Riboy kila penlong de kejing ko marathon ke 100 km lani ke Fit India Swachhata Freedom Run ya ke belas sedang na dok kelat Orchid Umyam sedok ke Office u Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute maupun Kshan. Lawan baniadan lang hagani kesingi du MLA ke Umroi Constituency uba daman bad lamare ke Mukongsan ban kawek lamai kini kejing mare u District Sports Officer ke Riboy uba Bobby L Nongbet bat kiwe-kiwe. Haga balas saki kejing shim bentah dari samlakan thai bat cenderang kilong kemelong kepa na keleng kisnong ke District Riboy. Habakren ku Mukongsan uba daman bad lamare ula ai kejing ro ya katanat terikam u District Sports Officer bat ke Office u Deputy Commissioner kebala shimkia ban penpriang ya kubor ke Bakongsan haga bede bat kejing koridor ke jingkot jingkia bat mankiar na kejing di basniu bat kiwe-kiwe. Uli turu baga jok uba menta kala kam kala baha bagi jingpang bahar rukom kelanang mi ke bakta ke kot kakya bat kalong ke Bakongsan ban pikirela dia. Nagaliang u District Sports Officer ulasan usnam shikinong job di Bakentop ya uskam lang suba ubawan kekedan menengkong umonas bongrong kekedan baar baru jaman makri kekedan malai. Nagaliang kikin thaipat ka Filenza Kansapi kelawan menengkong ka Julina bongrong kelawan baar bat ka Rinales Inti kelawan balai. Lasamru yaki senam berkepang na kebentak kintai kebelahek kata hak kebelayok di kong Edwina Nongrum. But first place, within 5 minutes. Second, 2 minutes 25 seconds.